pažnju prema nečem što se zove startup. Ajmo pogledati malo trenutno stanje u državi, u ekonomiji i ono čemu se bavimo. Pa svima je više manje jasno da nije imalo dobro. Dakle, i ekonomija, i država, i mediji su poprilično na niskim razinama i informiranosti i birokraciji. Da tako se, recimo, kad otvarate novu firmu, više vam se isto otvoriti firmu, ne znam, u Bosni, Srbiji, Austriji, Americi, nego to raditi u Hrvatskoj. Općenita je neinformiranost prosječnog novinara, prosječnog, ne znam, čovjeka u Hrvatskoj, prosječnog državnog službenika, učitelja, profesora, to se sve steka jedno na drugo i kompletan novac koji se vrti u državi, naša pozornost i sve ostalo se guraju u neke stvari koje su totalno neisplative, odnosno negativne. Naša neproduktivna u stvari, dakle, reality show-ovi, instant celebrity, politika, dnevna politika, teška industrija i tako dalje. Umjesto da dakle, pretrče se i šuplje u prazno, umjesto da pričamo o nekim stvarima koje bi u stvari zaista mogle pokrenuti cijelu zemlju nove vrijednosti i nečem imati. Ono je u tome da kad se sve to skupi na jedan put, kad krenemo pričati o bitnim stvarima, nemamo više volje pričati o bitnim stvarima. Dakle, jednostavno mi skrećemo s teme ili smo toliko umorni da nema više smisla. Ko je krivac za to? To je pitanje. Dakle, krivac smo svi mi, i ja i vi. Zato jer dozvoljavamo da se to događa. Dakle, šutimo, podcjenjujemo ne samo sve što nije naše vlastno. Podcjenjujemo tuđe napore, podcjenjujemo čak i naše napore, mislimo da nismo dovoljno inovativni, da nismo dovoljno sposobni kao, recimo, neke strane kompanije, kao neki strani talenti, što je u potpunosti krivo. Pričamo o nebitnim stvarima, cikličnim stvarima i više se sukobljamo sami sa sobom nego što ulažemo napora da se cijela situacija promijeni. Dakle, fakt je u tome da idemo u totalno krivom smjeru. Novac se ulaže, dakle, naš novac ulaže se u brodogradnju, u poljoprivredu, dakle, sve one grane industrije koje su rupa bez dna. A tamo gdje bi se trebalo, dakle, ulagati informatičke industrije u bilo kakvom obliku poduzetništva u krajnjoj liniji, jednostavno ne postoji. Dakle, pozornost je usmjerena u one jeftine i kako bi se rekao, isprazne stvari, umjesto da se okrenu konstruktivnim stvarima. Dakle, samo jedna anegdota. Nedavno su naši srednjoškolci osvojili na informatičkoj olimpijadi 12 medalja. Dobili su ovako jedan mali pasošić u novinama, dok je na drugoj strani bio velika bukledica o šminkanju, kako se našminkala kraljica Elizabeta na venčanju svog sina. To jednostavno pokazuje koliko mi sami, odnosno koliko novinari cijene to što drugi ljudi rade. I tu dolazimo do ovog sukoba filozofije, sukoba kulture. Dakle, s jedne strane se pojavljuje duh prosjeka, i s druge strane se pojavljuje hazarderstvo ljudi koji riskiraju i koji rade nešto novo. Dakle, duh prosjeka. O čemu se radi? Radi se o tome da dobivamo generacije i generacije. Nove generacije koje izlaze iz srednjih škola, osnovnih škola, fakulteta, imaju jedan cilj u životu. Zaposliti se u državnoj firmi ili sličnoj firmi, dobiti stalnu plaću i do kraja svog života preživjeti bez imalo turbulencije, bez imalo kreativnih duha i energije. I to vidimo svaki dan oko sebe. Jedna mala skupina ljudi se suprotstavlja time, ali čini se da ovi prosječni pobjeđuju za sad. Nadamo se da to promijenimo. Poanta je tome isto kao što smo mi, barem ja, da sam bio klinac, gledali smo zapad, Beverly Hills, Santa Barbara preko televizora. Današnji klinci to gledaju, prate preko interneta. Dakle, čitaju neki Mešković, čitaju neki Tekran, slušaju o ne znam, nekim Foursquare-ovima, Zingama, Facebookima, a u isto vrijeme se, dakle, naš vlastiti talent nedovoljno promovira kroz sve aspekte javnog života. Dakle,
da se ubija svaka ambicija, dakle od, kažem, to kreće od osnovne škole, pa da prenosi se na srednju školu, na fakultete i kasnije, ubija se svaka ambicija i svaki pokušaj da se napravi nešto novo, različito i nešto korisno, odnosno produktivno. Dakle, ubija se ubija se taj poduzetnički duh, hazarderski duh. Ponte u tome da, recimo, kad kažem riječ poduzetnik, u 90% glava vas se javlja neka negativna konotacija, to sigurno neki jako, prodavač magle i slično. Dakle, to se dogodilo sustavnim terminiranjem zadnjih 20 godina. Dok je, recimo, bilo gdje drugdje, poduzetnik nekako donosi dodatnu vrijednost, koji donosi nešto korisno, koji radi neki disruptions, koji donosi plaću krajnjoj liniji cijelom državnom aparatu i svima ostalima. Dakle, kod nas je situacija kontra. Tamo gdje se inovacije i entrepreneurship potiče, kod nas se to reže. Dakle, svaka inovacija, svaki pokušaj nečeg novog se reže u korijenu, bilo da se radi o birokraciji, bilo da se radi o 50 dodatnih papira ili 50 dodatnih procedura koje se mora proći da bi se to ostvarilo, bilo da se radi o nedostatku sredstava, nepoznavanju, neinformiranošću, nemogućnošću dopiranja do većeg kruga ljudi. Okreće se, samo prirodom stvari se ljudi okreću ovim jednostavnim i lakšim putovima. I jedna zanimljiva stvar koju sam primijetio dok sam radio ovu prezentaciju je to da većina ljudi koji uspiju u Hrvatskoj, dakle u kontekstu startupa, tehnološkog startupa, su ljudi koji su proveli barem 2 ili 3 godine van. Bilo Njemačka, bilo Australija, bilo UK, odnosno Velika Britanija, bilo Amerika. I to je ja nešto objašnjam to tome da vide kako bi se stvari zaista trebale raditi, pokušavaju tu preslikati i zaobilaziti sve ove stvari sa kojima se mi susrećemo. I sad, mi mislimo da je došlo vrijeme za promjenu. Dakle, da se malo ovakve stvari prestanu događati u Hrvatskoj i da se počinje izgrađivati ta startup kultura, odnosno kultura koja će slaviti pravog poduzetnika. Dakle, ne moramo kupiti avionsku kartu za Silicon Valley i otići tamo uspjeti ili probat, nego takve stvari možemo raditi u Hrvatskoj. Dakle, stvari koje su, projekti koji su groundbreaking, projekti koji su zaista novi, inovativni, makar na našem području se mogu dogoditi u Hrvatskoj. Zato sam predložio, dakle, to na temelju 5 dakle, neke stvari koje ne bi smjeli raditi, da trenutno radimo, i neke stvari koje možda trenutno radimo i treba pojačati. Dakle, prvo meni je obeshrabrenje. Obično, barem ja kad sam kretao, je iznio bi nekom ideju koja se meni u tom trenutku tad činila genijalna, inovativna, fenomenalna, i onda bi je obično ljudi onako baš brutalno zakucali u zemlju. Iskritizirali, ispljuvali i jednostavno su ljudi svako želi da ja tu ideju pokušam isproducirati. Dakle, bitno je da nikad, ali baš nikad, ne radimo ovakve stvari. Dakle, kritiziranje je ok, ali konstruktivna kritika je nešto što je daleko bitno. Dakle, ona koja je dobronamjerna i ona koja je sanirana. Dakle, ako kritizirate, budite spremni i ponudite alternativu, odnosno rješenje nekog problema. To je dosta. Dakle, drugo je da sve ove stvari se događaju zato jer ljudi u Hrvatskoj su prestali pričati o tim stvarima. Dakle, ne vuku za rukav nikog, to nije u redu. Ovo se ne bi trebalo raditi ili bi se trebalo ovako raditi. Iako su im usta puna i hvalospjeva i imaju mišljenje o svemu kad se priča o Google, o Mashable, o Facebooku, Twitteru i bilo čemu, kad se priča o nekim biznis modelima ili bilo kojim firmama u Hrvatskoj, jednostavno se raspline ili se makne rukom, a to uopće nije interesantno. S druge strane, pričao sam već o informiranosti naših domaćih novinara koji bi se trebali baviti ovakvim stvarima i trebali pisati sa bitnim nekim insajtima. Vrlo često se dešava situacija da novinar umjesto da napravi priču onako kako je jednostavno okrene i spina na neki senzacionalizam i neku negativnost. Pokušao izbjeći, zato jer to ljudi u Hrvatskoj vole i to vole čitati.